Fatal fatalo fa fonga le fai ungo le yaso ma le fa au poponga o telefon mai sa moa usi mai yelo fa fonga. O tali mai le te fono le soa komiti o lo fengai ma le tāpene no tau maftanga mo le fontanga te malo le tau pulenga le masina fau. E valu i tu malo lea ua o lato fesoa swani mai e ala e lato ua e sele selenga o le ao lato sa paleia le tūlanga o tau mafa i le talo whala au fai sua ma whala au tau mawhamata, au niso i tu malo i a ano manu whapea fo i le ia, ai o se tupele lei fo i le mo i lantou, au whenga iei le atunoo, ma le tari ngā malo i whontanga, ma ua whamautu mai le te whono le asoa komite, o le ale ai se tūlango le atoe whapapole i nai, wa lava tāpena fo i le vaenga o le tari ngā malo. O le mata aupo lau fitotoa i ai le autusitana, ma le te whono le soa komiti o vaenga tau le whaasa le launga ma le autusitana Samoa, le whaoli i unutoa au i lua fonti, na toe tala wha manino e le sunga le whailau tusi o le kāpeneta, anga fili tō mai mano shem leo, i atu ngalunga le autusitana Samoa, i le manatu ua loka lo lātou sa o le tonga, e whaasa le lau wai vaenga mo mia i lātou, mai fale ma maota te itasi walau togia, o le au sui ai fono te itasi le aso e tasi, na whae lue unutoa au elua. E le rekomendina whaonga ina o lau taavani la oea personal ka, a wae la tumlau personal ka, i e toi whaafo i mai o e le i manu le manu, wae lai whai el puipuingo tangata e whewa i atu tai, a wa vatur whaamama a vengal na, i ma whaafai ngofi e fo tato ngā ruenga, o le mea le whai atu mo oto, e alu uma ia miri e so isi atu nu, e o tūlanga na, e iai mafuanga, ai le whaapeo se le mana o se si te accessi tato tūlanga ia e peo na iai. O se whaangau le mali e le autusitala i le tau fia le olo lato pu e ino ata, i le aso e te tala aloa i aile fontanga whapena foi, lona tāpu ninga. Peitai e au ese e le finangalo o le whailau tusi al kāpeneta, ma le te whono o le soa komiti o le autusitala. Na whailofo il tō whaanga whili, o tai ala uma o lo lima te ina ili ngā ruenga mo le whaafoe ina o le fontanga o le ausuia. O lo mun te ia lava ta i ala o lo whaata tia mai tu la whono, wa oma o na tu whaata si e malo le tau pulenga i fontanga whapenei, le uata o le blueprint. Ai pe o le whaamamanga atili o le whinangalo te i whono nafi. O ai inga i o lo lima te ina ai. Ia le tāpenanga Samoa o ai inga ua whaatūlanga e le li o leo malo tau pulenga. Ia ma o ai inga fuina e le sala ese sa tātou tāpenanga. Ia whaamauti no le leiva enga ia. Ia e peila on tau whaamamama nafi. E ia vaenga e determine e le tātou host podcaster. Ia lima taita ina i le whātinonga o mau vaenga ia whapea foila tātou accreditation matailinga. Ia a me se foila o le whātūlanga ese o vaenga ia o le a ngārulue ai. Ia le au whaasalalau e le ngata i le au whaasalalau mo se o tātou lama tunu po tātou local media personnel. Ia whapena foila ma le international ia. Ia mai foila lantou ia ua whātūlanga e tusa o ia inga. O lo whanga yo iai ia le tūlanga le Media and Communications. E tu sai mata ia la lo ngārulu e fo isi o tātou tunu e la lo le Blue Book po le Jokum Commonwealth Blue Book. Tu sa o le tātou Blueprint lea ia e ta ia la ina. Whapea uma fo ila isi committee mata iling. Committee of Transportation, Committee of Venue, Committee of Security. Ia ia vaenga o lo lima taita inai. Ia vaenga ese i o le ngā ruenga. E la fiafia nafi na usui e se fontanga whātope, a nisi o le autusitala, whale televise, maleitio whaasala laulea tunu. E toi momoli e se whinaua i le mata aupu lavale nei, anga i le taitai o le malo. E le tusi na tu i nātu le peristene o le asosi le autusitala i le atunu, langi keresoma, anga i le tamaita i pāle mie whaatatau le mata aupu lavalea, e taane le se furumale lua, e le italiane lava. Wa te ena lo fisasili o le matanga luengo soifua maloloina ai ono eleke ke Roma,
Manatu wa wha adia lunga o penga te wha ilangi e nisi, a nga i se tasi o saunoanga a le sunga le fōmai a Dr. Ben Matalavea, e le o iai se tātou fōmai wha pito mo le wha ata, e lo tātou mauta ngase tele i ulu mo tua. O le tasi ne o onanga e tāua tele i le atunuu, ona e mo o mia tele le au onanga mo ngase, wa mo o mia le wha atino le wha ata, e wha awa waisa i li ngā fōmai, e lotonu ai le wha le tonu se ngase. Peita ina sau no ai ono, e le wha mao nia ia tusinga, ono o loo ngalue se fōmai mai seina e le teimile nei mo tua, e le matata lea o loo wata ua. Peita i o le hawa noa ua mai a fōi o na whaasa la lau wha la wai tele, ma o loo wheu tanga i fōi i le komisio tangata whai ngā ruenga le malo, ma le whaatana no ingna o ilantou watu si tāno sanga. E nā o le toatasi le fōmai a lea tunuu, sa ngalue le au o nanga lea, peita i wa wha mawai i lona tūlanga tau saifua malolo ina. Ua ripotia i le ofiso numera wha mawina lea tunuu, le si itio le tupe mawe lea tunuu i le tausanga wha le tupe lua whelua toru lua whelua se fulmane wha. Ua wha mawina i le o atu i le tasi tesi ma le tasi biliona tā la, ua maua mai le la fonga wha au popo i uloa ma au au nanga, ma la fonga wha au popo i tupe maua mama, ma fe whanta ua inga wha vao malo, o i ua si itia i le sele ni maua lea tunuu, e le tausanga wha le tupe lua whelua tolu, ma le lua whelua se fulman wha. O tala fawia le wha i unga le neva yaso, ma nui tele lo tātua tunuu, wha soi foia.